Ayun na po, ate konaktat tayo kita gyam-yaman na, hindi nakabarbara nga parang sarabo kanya, hindi kalugarak, ito yung syudad Ilawag, apo. Tay kunakon, kanya-kanya nga pakulo, nakasunod pa ng sarabo da kanya kiti grupo minga Team Marcos Abo. So nga gyam-yaman kami, dumawag kami di dispensar, tahang kami, nakaligos amin-amin. Hanuhang ka man nakaabot, apo, hindi na duma-duma nga balay, taawang kayo, orahami na kahit schedule mi apo kita. Thank you latan apo ti nakabarbara nga parang sarabo yung kadalaman. Sir, panagyaman mo iti family Marcos gapuanan at nakamaymayat iti panangi paida iti suporta na kanakayo, sir. When na po, agyam-yaman na, dito unending support da, ipinang-endorso da kanya, italek kin suportada, nang nangruna kini Apo Presidente Bongbong Marcos, Senator Amy, Congressman Sandro, Governor Matthew Marcos Manotok, Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, kini Congressman Angelo Marcos Barba. Wala po nakapinpintas, ngayon syempre, isa challenging, so challenging kanya nga I have to perform. Yes. Tay kuna ko na po endorsement dakit mesang ebidensya nga datayo ket agserbi ken napudno ken usto apo dati sumarusaro nga tawen apo. Okay. Yes, sir. Baka dati kahit mo idawat kin kita umili, sir, para ito no made out ng magalingan na anayas kin president. When apo dumawat takmanen iti tulong ken suportayo diti tulong impact itayo te suporta nga intedyo kendi ta ayat nga impariknayo kanya. So dawatek manin DJ apo kada kayo dito sumaruno dito umay nga May 12 apo. Asahan nyo apo te kunakon Diyos ko ken napudto nga serbisyo para ti aming alawagenyo apo dito gayen ken kapsat yo James Brian Alistol si dapo number 1 ti balota para mayor ti syudad ti Lawag apo. Thank you so much. Thank you.